Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ tabla 95. Yosef ɖe eɖokui fia nɔviawo. Yosef magate ŋu aɖu eɖokui dzi azɔ o. Eɖe gbe na ŋumewo katã be ame sia ame nadogo. Ale eya kple nɔviawo koe susɔ. Tete wòde asi avifafa me sesĩe. Egiptetɔwo se eƒe avifafa le fiasã la me, eye eƒe avifafa ƒe nya ɖo fia Farao ƒe fiasã me enumake. Egblɔ na nɔviawo be, "Nyee nye Yosef, fofonye gale agbea?" Ke nɔviawo lulũ ale gbegbe be womete ŋu ke nu o. Egblɔ na wo be, "Mite va gbɔnye." Ale wote ɖe eŋu. Egagblɔ na wo be, "Nyee nye Yosef, mia nɔvi, ame si miedzra wokplɔ dzoe yi Egipte. Gake migado dɔmedzoe ɖe mia ɖokuiwo ŋu be yewowɔ nu sia ɖe ŋunye o, elabena Mawue wɔe. Eɖom ɖe afi sia do ŋgɔ na mi, ale be mate ŋu aɖe miaƒe agbe. Ƒe 2 koe nye esia dɔwuame la va, eye anɔ anyi wòade ƒe 7 esime nuƒaƒã alo nuŋeŋe manɔ anyi o. Mawu ɖom ɖe afi sia be mana miawo kple miaƒe ƒometɔwo miatsi agbe, ale be miate ŋu azu dukɔ gã aɖe. Mawue ɖom ɖe afi sia, menye miawoe o. Ewɔm aɖaŋuɖolae na Farao, eye wòna mezu dzikpɔla na dukɔ la katã kple Egiptenyigba blibo la dziɖula. Miɖe abla miayi fofonye gbɔ, eye miagblɔ nɛ be, viwò Yosef be, Mawu ɖom amegãe ɖe Egiptenyigba blibo la dzi. Va gbɔnye fifi laa. Anɔ Gosen ƒe anyigba dzi, ale be wò kple viwòwo katã, wò tɔgbuiyɔviwo, wò lãwo kple nu siwo katã le asiwò la, miate ɖe ŋunye. Makpɔ dziwò le afi ma, elabena ƒe 5 ƒe dɔwuame gale mia ŋgɔ. Ne menye nenema o la, wò kple wò aƒemetɔwo kple ame siwo katã nye tɔwòwo la, miazu dɔwuitɔwo. Miawo ŋutɔ miate ŋu akpɔe, eye nenema ke nɔvinye Benyamin hã, be nye tututue nye ame si le nu ƒom na mi la. Migblɔ ŋusẽ si le asinye le Egipte kple ale si ame sia ame ɖoa tom la na mia fofo, eye miakplɔe vɛ nam kaba. Tete wode asi dzidzɔvifafa me. Ekpla asi kɔ na Benyamin, eye eya hã de asi avifafa me. Egbugbɔ nu na nɔviawo dometɔ ɖe sia ɖe, eye wògafa dzidzɔvi. Azɔ ko hafi nɔviawo te ŋu ƒo nu. Farao ɖe mɔ be Yosef nana eƒe ƒometɔwo nava Egipte. Nya la ɖo Farao gbɔ be Yosef nɔviwo va. Esi Farao kple ŋumewo se nya sia la, dzidzɔ wo ŋutɔ. Farao gblɔ na Yosef be, "Gblɔ na nɔviwo be woado agba na woƒe tedziwo enumake, atrɔ ayi wo de le Kanaan kaba, eye woakplɔ mia fofo kple miaƒe ƒometɔwo katã ava Egipte, ale be woanɔ afi sia. Gblɔ na wo be Farao ana teƒe nyuitɔ kekeake wo le Egipte. Mianɔ agbe ɖe anyigba sia ƒe nu nyuiwo dzi. Gblɔ na nɔviwo be woatsɔ tasiaɖamwo tso Egipte be woakɔ wo srɔ̃wo kple ɖeviwo, eye woakplɔ wo fofo va afi sia. Migatsi dzi ɖe nu siwo le mia si la ŋu o, elabena Egipte ƒe anyigba nyuitɔ zu mia tɔ." Yosef tsɔ tasiaɖamwo na Israel ƒe viwo abe ale si Farao gblɔ ene, eye wòtsɔ nu si woaɖu le mɔzɔzɔ me la hã na wo. Etsɔ awu yeyewo na wo dometɔ ɖe sia ɖe, ke etsɔ awudodo 5 kple klosalo 500 na Benyamin. Ena tedzi ewo tsɔ nu nyui siwo le Egipte la yi na fofoa, eye wògana tedzi ewo bubu tsɔ bli kple nuɖuɖu vovovowo yi nɛ be wòaɖu le mɔa dzi. Ale wòdo mɔ nɔviawo. Nya mamlɛtɔ si Yosef gblɔ na nɔviawo lae nye, "Migawɔ dzre le mɔa dzi o hee." Ale wodzo le Egipte trɔ yi Kanaanyigba dzi le wo fofo Yakob gbɔ. Wodo ɣli gblɔ na wo fofo be, "Yosef le agbe, eye wòzu Egiptenyigba blibo la dziɖula." Ke nya la wɔ moya na Yakob ale gbegbe be mexɔe se o. Ke esi wogblɔ nya siwo Yosef be woagblɔ nɛ, eye wòkpɔ tasiaɖam siwo me nuɖuɖu si Yosef ɖo ɖi le la, Yakob ƒe dzi ɖo eme azɔ. Israel gblɔ be, "Nyateƒe, vinye Yosef le agbe,
mayi aɖakpɔe ɖa hafi aku.